Ngizothanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya-ke futhi neze My Brother's Keeper. Before nje ngihlale kodabeni, ngicela-ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi-ke ulike and-ke usubscribe. So namhlanje nguphathele amathize My Brother's Keeper ango-April. Izinto-ke ezibalulekile okumele uzilindele lapha kwi-My Brother's Keeper ngawo ku-April. Ngangivezile-ke before ukuthi My Brother's Keeper iyaphela, siyayigoqa-ke lapha ku-season 2. Impela-ke kunjalo, sesifikile-ke isikhathi izobeka igcina ukudlala kuyo-ke lenyanga esiya kuyona ka-April. Izogcina ukudlala ngazo lapha i-17 April. Indaba-ke lezi ezibuhlungu kubathandi be-My Brother's Keeper. Nazi-ke izinto okumele uzilindele lapha kwi-My Brother's Keeper. So ngizoqala ngendaba yakhe uDonga benokhathazile. Laba veza ukuthi-ke uDonga benokhathazile bazoqhubeka-ke nezinhlelo zabo zokuba-ke bevuselele ifungo and-ke beshade futhi. Babeke sebeveza ukuthi-ke uMshengu uzobamisa, uzobatshela ukuthi kabame kancane abalinde uMamchunu ukuthi-ke bekhona mase-ke beyaqhubeka nazo-ke inhlelo zabo zokuba-ke beshade. Okunye-ke abakuvezile laba veza ukuthi-ke uMshengu uzocasuka kakhulu uma-ke umndeni wakhe u-athenda-ke lapha ukuvuselelwa kweyifungo nokushada kwakhe uDonga benokhathazile. Babeke sebeveza la ukuthi-ke uMshengu uzobeke sethatha i-decision yokuthi-ke bakhathe off, uzobe ngabafuni lapha emzini wakhe and futhi-ke uzobakhipha nasemabhizinisini akhe. Baphinde baveza ukuthi-ke amadodana lapha kwaMshengu naye kufakazile bazohlangana-ke and bazokwenza-ke iqhinga lokuthi-ke bekhiphe uMshengu enkampanini yakhe. Bazophumelela-ke ukukhipha uMshengu lapha enkampanini yakhe and-ke khona-ke futhi into ebuhlungu ezokwenziwa yibona-ke abafana bakwaShabalala kufakazile, bazomjikela-ke ufakazile, bazobeke sebemkhipha lapha kwinkampani. Nonqubeko uzobeke sezwana lapha noNomsa, bazobeke sebexolelene. Ufakazile uzobeke sehlela ukudila nabo and-ke uzobeke sedila nabo, uzokwenza-ke into ebuhlungu kumndeni-ke wakwaShabalala, into abangeke beze beyikhohlwe. Ngidlule ngelapha kuSibusiso noThoba, laba veza ukuthi-ke uSibusiso benoThoba bazophenduka-ke izitha, bazobeke bengazwani ngenxa-ke kaDidi. Injalo-ke mbukeli phela lapha-ke amathize ayo-ke My Brother's Keeper. Izinto-ke ezibalulekile okumele uzilindele lapha kuyona-ke My Brother's Keeper ngo-April njengoba-ke siyigoqa. Yizo-ke lezi kade ngikuphathele zona. Ngicela-ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi-ke ulike and-ke usubscribe. Ake ngithi-ke nje danke, ngiyazibongela.